Audio Jungle. Audio Jungle. uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba maqedwa abeka imithetho. Wathi lo mhlaba engudala ngifuna ubu alpha ubu omega ubu isiqalo ubu isiphetho. Ngakho kunjinji uyithungile ingubo yakhe yokuphila maqedwa afika kumphetho. Ngiyanibuka kumanje balaleli nitangele. Senibuka ngazi usumdala uniflathele ngicela lamazwi kaJohn 14 niwalalele izihliziyo zenu masingakhathazeki ngokuba ikhali kaBaba nezindle eziningi abanye bathi thula ungakhali. Konke lokho kwenzekile nganaqali ukufa kubhande butshelekwana ungalibali ukuthi ukufa nakho kwadalwa kodwa kuhle ukufa unale lakhe idwala sijabula ujule sinawe kusukela kudala saqala siqwala pheka namuhla yanyamalala yakhe inyama iyalala ngokuthula ningabe nisakhala ama JJ thula uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba maqedwa abeka imithetho wathi umhlaba engudala ngifuna ubu alpha ubu omega ube isiqalo ube isiphetho ududuze ngithini umndeni wakajabula ujule umukhala ngoba sekuvele ngokusobala ukuthi unjinja akasekho useke ubaba seyulala emhlabathini ubanda sasala sigebisa amakhanda kube besinamandla ukufa besiyozama ukunqanda kodwa umshumayeli wesithathu uthi konke okwenzeka emhlabeni kunesikhathi isikhathi sinikelisi esithabahla bakhethiwe einhlizweni zethu bangabesaba nathi esingakusho ukuthi idudu nakuwe sisidudu abanye bathi thula ungakhali konke lokho kwenzekile ngawaqali ukufa kubhande mtshelekwana ungalibali ukuthi ukufa nakho kwadala kodwa kuhle ukufa unale lakhe idwala sijabula ujule esinawe kusukela kudala saqala siqwala bheka namhlanje ke uyanyamalala yakhe inyama iyalala ngokuthula ningabe nisakhala bonjinji thula siyabonga Mpungose sanibona abalaleli bejabula ujule ngithanda ukubikelela kuLady DK ngibikelele kunsuku kayifani sesifikile kulolu lesihlanu olingaliyo sifika sinefu esinalo elimnyama kodwa ke sidlulisa nje ukuthi umndeni laleli bonke abebemthanda unjinji nesikwazi ukusebenza naye Lady DK Siyabonga. injalo nje Siyabonga kakhulu. kale ngihleka nje ukuthi nami ngiqala ngafica kuyibona abakhona la emadeskini ngingane encane ephuma high school nginijoyina niyithimba kodwa ke impilo imi kanjalo akukho kunye ngaphandle ukuthi sivalelise kunje ukuthi ahambe kahle le DK Siyabonga. yes njengamanje sesifikile kulolu